Maya payabak po kay katamungan. Iabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez at pamilya, Jaime at Adena David at pamilya, Liza, Kate at Ram, Anthony Chase Gozon, Katrina Camille Gozon, Villa Villarais at pamilya, Mariana Bettina Razon, Ron at Tets Ocampo at pamilya, Paul at Chiki Velarde at pamilya, Pat at May Pingol at pamilya, Ralph at Mia Pingol at pamilya, Soberano at Salamat family, Jane, Raimundo at pamilya, Florante Dizon, Maria Kiana Cassandra Jeronimo, Fred at Jenny Salalila, Ayan at Ivan Pascual. Para karing magmasusi, karing kererang kebaitan, Raquel Salonga, Florante Dizon, Ayan at Ivan Pascual. Para king ligtas dang pamaglakberi, Fermina at Honorato Bustos, Amelia De Leon. Para king espesyal a intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma at pamilya, Camille Angelica Nuki, Kervin Neil Garcia, Noemi Luzong, Rebecca Gomez, Benedict Gerald Razon, Alessandra Luis Cruz, Jerome at Patrice Mercado, Sarina at Patricia Foronda, Romel, Lori at Rashid Medina, Nove Kathleen Corsino, Yani, Dre at Yesa Mercado, Corinne Adrian Montes, Mariette Noli Rocha, Cheska Nicole Guevara, Maria Kiana Cassandra Jeronimo, Arian de la Cruz Villaraiz, Siena Maris Padua, May Grace Colendres, Russell Joy Despi, Fernand Narag, Renz Jordan Abonado, AJ Alvin Arcega, Maria Noriela Corsiga, Maria Vanessa Rava, Karin J. Caceres, Jason Balagtas at pamilya, Finding Good Everyday by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Gilbert Pangan, Neil Tanhueco, Cesar de Jesus, Maria Kiana Cassandra Jeronimo, Marites de Luna, Irene Otencio, Pauline Deirit, Nora Miranda de Dote, at ding sablang kapatad tamang masakit. Para kim pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, kim pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonia Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para kingalanggang kapainawan daring kapatad tang Mayang Nabie, D. Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Federico, Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amado Senior, Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Cesar, Maria Clarisa, Mirna, Richard Jules,
Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Rosette, Avelina, Armando, Tomas, Josefina, Elizabeth, Fernando, Quintina, Regina, Richard, Jeffrey, Jesus, Teresita, Carlita, Domingo, Cosme, Tomotea, Teodora, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tapo para makyabe impamagkantaging pamuklat adalit. Kilagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing ginumantabeya ke kayo. May titipon tamo ang timong metong balayan Kristiyana, ban pagmasusyan ing 32 Domingo ning karaniwan a panahon. Kapatad, maralas si Silvian tamo ing kakatamong sarili, imbes na ing Dios at ding parang tao. Kaniting panumpisan ning misa adwan tamo ing kapatawaran ning Dios at ning parang tao.
Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tuto, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayalawang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos aginutam. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, midala tamongan sana, King Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa makipuso, ning meto nga iba, lilingapan mo ring kalulu, at danan mong katuliran ding malulupig, at pamanganding danupan. Kinganak mo, Iesus, pepakit mo kinging ke kaming sarili, yaing sukat ming ipamye, at aliwaing labis-labis ke kami, alilan mong masayang pamakirake, ing makasarili ming panlalawe, baning dala ning ke kaming pamamye,
maging kawangis nening keka, ayelalawe kingalang bayaran, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo at makirandam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mimunarang libro ding ari. Mintaya propeta Elias, king Sarepat. Inyang malapit niyamu, king pasbuldalan ning siyudad, ikit ne ing metong ababaying mebalo, amamulot dutong apanangab. Ngana king babaying mebalo, malyari kong makayinom, inyang umeneng muli ing babayi, ban kumang inuman, tegal neng Elias at nga na keya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mang apangan ko. Nga nang may kibat ning babayi. Balo ning ginung ke kayong Diyos, ing alako agyamang tinape. Atin kumong ditak ayarina, at ditak atabang olibo, king lulanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab ko, king pamagluto, para kanako, at king anak kong lalaki. Itamu ing pamangan a makatagan, at kaybat na nito, mate na kami, king danop. Nganang Elias keyo, eka migagana ka, sulong at magluto na kang apangan. Dapot magluto ka pa mong ditak at tinape para kanako. At kaybat, iluto mo na itang parake kayo. Uling antikanini, ing sasabyaning Ginoo, ing Diyos ning Israel. Eya kagisanan arina ing lulanan, at eya mo naman kagisan ng taba, ing datukanan, hanggang ena abaldug ning Ginoo, ing uran king yato. Mekoya ing babayi, at ti parana itang sinabi ng Elias keyo. Ilang atlu, Elias, ing babaying mebalo, at ing anak na, mamanganla aldoldo. Dapot, ing lulanan arina, eya ke gisanan, at ing datukan ng tabang olibo, antimo ing sinabi ning Ginoo, king kapamilatan ng Elias. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ulitan tayo po. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo potang mama tulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo ya ing mititimawa karing bihag. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo pasalano mata ring bulag, babanguno ring mebigo. Ing Ginoo kalugurano ring makatuliran, ing Ginoo iingatano ring dayuan. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Sa saupano ring mebalo at mengulila, dapot ing balak ding marawak, lilipuna na. Ing Ginoo mag-ariya, king kapilan paman, ing Diyos mo o Sion, mag-ariyang alanganga. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko.
Pamasang iba't king sulat karing Ebreyo. Eya linob i Kristo king metong abanal alugal, agewara ding gamat tao, at anino ng mistula ning tune. Nune, linubya karing banwa mismo, at ngeni at yuara pa ning Diyos, at mamilatan niya para kay katamo. Ing matas a saserdote daring Hudyo, lulubya kim kabanal-banala na lugal balang banwa, at magdalayang daya ring animal. Dapot, i Kristo linubyamisan mo, bang adawon ing kayang sarili, at ita makagyuna. Nung na makanyan ing gewana, kasi kailangan ingulit-ulitan niyang mamamate, manibat pa, kanitang mela lang niya ingyato. Dapot, pepakit siya misan mo, at para king kapilan man, ngeni malapit nang mapupos ing panahon. Bang nang ilako ing kasalanan, king kapamilatan, ning pamagsakripisyo na, king kayang sarili. Ing balang katao, mitakdayang mate misan mo, at kay badnanita, ukuman ng Diyos. Makanyan mo naman, i Kristo, misan niya mo midawon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan daring tao. Dapot yang pasibayo, datang yang pasibayo, para midawon niyang pasibayo, para king kasalanan. Nune, para ligtas na la, ring sabik manenaya keya, king keyang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Tara katapong ngeni, ban parangalan ing mayap a balita. Itangan po, mapalaring alang aluwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela, karing pagarian ng Diyos. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kingkeyang pamanuro, Iesus nga nakarela. Mingat kayo, karing eskriba, amaburing lalakad, makasulod mga kabangimalan, at pupugayan da ding tao. Maburilang luluklok karing piling luklukan king sinagoga, at kabisera karing bangketi. Ilaring magsamantala king kabiyayan ding babaeng may balo, at magparangalan king panalangin da, makabalong mabayat ing parusang miras karela. Linuklok kay Jesus arapaning pibabaldugan ayin kilubning templo, at pagmasdanala ding tawong babaldug kwalta. Dakala ring mabandi amig kalob mga ragul alaga.
Linapit ya namaning metong ababaying mebalo, at mibaldugyang adwang barya, amaki alagang 10 sentimos. Inawus no pansin Jesus ding kayang alagad, at nga nakarela, baluyo, iting pakakalulong mebalo, migkalubyang maygit kesa karingaliwa. Uling migkalubla, ring aliwa, ketang labis-labis ayat sukarela, samantalang iting pakakalulong mebalo, busal ning kayang kakaluluan, pigkalubnangan, ing sablanang pangabiyana. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Iting pakakalulong mebalo, migkalubyang maygit kesa karingaliwa. Magrasya nga bak po kay kayungan. Malaos kayo po king kay katamong misa kaniting 32 Domingo ning karaniwan a panahon. Minsan po king kay kaming recollection tungkol king kay kaming topic tungkol ya king spirit of simplicity. Nga nang bigsalita ning facilitator mi. Money nga na is the beginning of our spirituality. Money is the beginning of our spirituality. Ing kwalta at kayamanan, malyarya namang kanong maging dalan ning kabanalan. At nga nang kukutangke kami, how do you spend the capital God has entrusted to you? King makananong paralan yu gagastusan, ing kapital agrasya apigkalub na ning Ginoo kekata. At uling ing balang metong kekatamo, may pagkaluban niya namang grasya ning kwalta at materyal abage, marapat yan naman sigurong lawenta mo, pigunaman iting kutang na. Lalo nang ining Domingo, nung nuka rin daramdaman tayong pamamasa tungkol ya king pera. No? At malyari tayo namang ausan siguro, ining ebanghelyo ngayon ni, ebanghelyo tungkol king financial stewardship. Mabiyasa tamo kining babaeng mebalo king ebanghelyo. Lawen tayo, nanulareng atlo ng strategy, nanong tuntunan na ning kayang gastusan. No? Muna, ing paganakanan ning babae king ebanghelyo, live within your means. O iteng kayang maging mumunang estilo. Live within your means. Makontento ka, kingkekang grasya. Dakal kano kareng Pilipino, dakal kareng tao, kalulula. At agpang kareng financial experts, mga luluya kano ing meto nga tao, neng muna, migagastos yang maygit ketang tatanggapana. Kadwa, itang luho na, lagpas ketang sweldo na. At katlo, magnasayang maygit nung nano ingatin niya. Nano po yung epekto at bunga ning kakaluluan? Ing resulta ning kakaluluan, malilimit ya ing ganaka ning tao. Palagi ko oy tayong maging bunga na, potang kalulu tamo, malilimit tamo, ban maging maganaka, karingaliwang tao. Lawen ye ining kalulong babae, king mumunang pamamasa. Manyawad yang inuman at pamangan Elias, pero mikakunuya inyang mumuna. Para kaya, mapipigiling ganakana, ban mirake. Anya nga nang may kibat, atin kumong dita kaya rina at ditak atabangulibo. Itamu, ing pamangan mi. Itamu ing mitagan kay kami, at kaybat nanita nga na, mate na kami, king danop. Anya, maralas, ing kakalulwan, lilimit na, ing malyaring ganaka, ning tao, king parana. Anya po ing paganakana ning Ginoo, ing biyetamo, sukat maging maluho, ban mapipigil ing kayapan ning tao, kareng pakakalulo. Ing biyetamo, sukat maging maluho.
Pakyapusan taya, ining babayi king Ibangelyo. O ba't ay biyena pa, inganggang mitatagan kaya? Uling mibibiyeya mo ketang kasimplian. E maluho, e magnasang maygit king tatanggapana. E waldas, e magastos, lagpas. Ulinita, bandang tauli, inigitano pareta kanong mga kwaltang babye, mga ragula pera. Anya nga naning Ginoo, migkalubla ring aliwa king labis-labis karela, samantalang iting pakakalulong me balo nga na, busal ning kayang kakaluluan, pigkalubna ing sablanang pamangabiyayan. Kapatad, ing paganakan ng Ebanghelyo, tamo pinsana maging maluho. Ban mapipigil ing kaya panat ganakatamo kareng pakakalulo. Live within your means. Kadwa, put your money in good use. O yan ning kadwa ng tuturo ning kwento tamo king Ebanghelyo. Put your money in good use. Gamitan mo king kayapan, ingke kang pibanjan. King ke kaming recollection, nga nang minye hamon ning ke kaming facilitator. Ilistayo reng gastusan yu nga na. Kay batlawen yu, no karinlangan miraras ding pera yu. At minyaya pang tip, ban nga na mabawas ing gastusan yu. Nga na, ban makatipid kayo, pigastusan yu mo, ing bage makapagbanal. Lalong-lalo na nung pari kayo nga na, pigastusan yu mo, ing bage makapagbanal. Pigastusan yu mo, ing bage makalapit ke kayo, kingapong Ginoo. Kapatad, daliwa mo, ikaming pari, ing sukat gawa kaniti, itamungan. Kaya be kayong bininiyagan king hamon asasabyana, nining ke kaming recollection facilitator. Bilang bininyagang Katoliko, pigastusan at pilinan tamo mo, ing bage makalapit ke katamo, kingapong Ginoo. As Christians, our priority is to spend things which can make us closer to God. To spend things which can make us holy. Itang bage makapagbanal ke katamo. Ing pigastusan tamo. Minsan na panalbe ko po king TV, metong yang kalulong matwang babay. Ing obra na makipamipiya. Agyang masipag ya, o ba't kanomiyayangat king biyena. At ikit danong bakit, ulinging dimot na palang sweldo, imbis na gamita na king mayap, pakyari muna na king sugal, tataya na king wedding, king sakla, king loto. Ditak na mo nga tsukaya, napagagamitan masalese. Imbes na gamita na, ing grasya king kayapan, babaling no pa, king sugal at karokan. Kalupa ning babaying may balo king Ebanghelyo, may gitya pa kano kareng makwalta, uling ginamit ng mayap, ing kayang grasya. Nga na ning Ebanghelyo, linob ya king templo, linapit ya king pibabaldugan ayin, at mi baldug yang adwang barya, makialagang 10 centimos. Kaluluya, baluya ing babayi, magkakasakit ya naman king biye, dapat na sinugal, ing bitak ng kwalta, bandakalla. Nune ing bagay manayon, king ginuno, deti, dinawon. O itamo kaya kapatad, kutnan tala ring sarili tamo, neng daratanga nakatamo ning demuta grasya, nananantala, susugal tala, tatayata lang weteng, sakla, o online games? O kalupa ning babae king Ebanghelyo, bistaman dimutla, sa saup tala, o darawon karing mangailangan. O iting kaduwang paganaka ning Ebanghelyo, put your money in good use. At katlot katataulian, imbes na isugal tala, ing mayap tanggawan, commit for a sacred charity funds. Commit for a sacred
charity funds. Tumipon kayo, ban makasawop kayo naman. Brother Bo Sanchez, metong yang spiritual speaker at financial advisor, babiyayang tip, baning balang katoliko kano, ayag yun ang makasawop ka rin kapatad ng pakakalulo at mangailangan, agyang neng kaya iya mo naman dimutya. Kambi ningawsa ng 70, 30, 10. O ita kaning strategy, 70, 30, 10. Pipit na pitnayo kano, ding tatanggapan nyo king bulan-bulan, king 70% detang gastusan nyo. 30% ing tipon nyo, at ingatang 10% gawa kayo kanong charity funds. Pondo para kareng pakakalulo. Pondo para kareng mangailangan. Eye po pagtaka nining babayi king Ebanghelyo, nung bakit king busal ning kayang kakaluluan at kasakitan. May kaibiyaya pamurin king templo, bistaman dimot mo. Uling kareng atitipo na, mililele yang talagang pondo para king Ginoo at king templo. Agyang numanuya pa, agyang masakit pa ing bili na, na kapilan man kalingwan ing milele yang 10 centimos king bulan-bulan ng grasya para king templo. Kapatad, maligwang sumaup, potang atintamong makaparikila pondo apanyaup. Maligwaing sumaup, potang atintang makaparikila pondong panyaup. Kapatad, ing 10 centimos, ababanggita na ning Ebanghelyo, pamilarawan niya, ketangausan tamong ikapu, king Santa Iglesia. Kubalo, nung anak balo depa, ne? Ikapu, buri ng sabyan, ikapulo, 10% ning kekang bulan-bulan na grasya. Anya, nung alimbawa, king meto nga bulan, tatanggap ka nga 10,000, lileleme ing 1,000, ban maging charity funds mo. O kaya naman, ban kanita, idawon me, karing mangailangan, o iparikil me, karing pondo, ning parokya para kareng pakakalulo, ne? O kaya halimbawa, memupul ka, king kang negosyo, 100,000, ileleme kano, inga 10,000 para king charity funds mo. Kanita, maging maligwa, mabayat para kay katamo, ing sumaup, karing pakakalulo. Uling atin kang makaparikila pondo, karing kapatad mong pakakalulo. Kapatad, kutnan nyo no mo ring sarili yo. Magkano wari ing tatanggapan ko bulan-bulan? Sa sweldo ko nga 10,000, 30,000, 40,000 o may git pa? Dapat magkano naman kaya ing parikil tamo king Santa Iglesia at karing pakakalulong kapatad tamo? 20, 50 dinalan, neng kay barya-barya, 5 o pesos. Kapatad, pakyapusan tayo sana ining babayi king Ebanghelyo. Ene pemurait nan ingapong Ginoo. Binye na itang ikapulo asukat ay biyenak para kaya. At ulinita, ing dimot na, linto yang maygit, kareng makuwalta. Assignment tamo po. Pota pong manese kayo, aldoldo, milele kayong metong atakal ay abyas para kareng danupan. Tipunan niyo. At kaybat na ning pabulan, gawa kayong feeding program, no? Kayong pamilya. Papakang kayo o i-offer you kareng parokya, kimparokya o kareng taong mangailangan. Ne? At tandaan tamo po, potang atintang makaparikila pondo para kareng pakakalulo, maging maligwa kay katamo ing sasaw. Antimong pamupos nga na po ning kay kaming facilitator, our Catholic spending nga na can be an indication of our priority to move closer or far from God, to choose God or not in our lives. Nung makanano tala ka nung gagastusan ding grasyang pigkalub ni nga pong Ginoo, ya ing magdikta. Nung nuka rin ta papunta, palapit ki nga pong Ginoo o papalawot ki nga pong Ginoo. Ika kapatad, nano kayang pigagastusan mo karing grasya ning pera mo?
emo sa kakalingwan, ring kaya kasanang pigagastosan, magilang panedalan, ning kaya kang kabanalan. Magila sanang dalan, ban mi palapit tamo, kingapong Ginoo. Amen. Amen. Talakad ta po. Ipasyagta mo po, ingke katamong kasalpantayanan. Salpantaya Sasalpantaya ko, ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banukom ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. kapatad manalangin taking Ginong Jesus, para king katang sarili, at para karing sablang aliwa, at tuturang kawangis ding tao king Ebanghelyo, ngatang sumabi, Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka ring atyu, ka ring mumuna ng luklukan ning be, at para ka ring parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka ring malugod king dangalan, at para ka ring kapilanman, emirinan papuri, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka ring atinan, abyasang munye, at para ka ring tatakot mirake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka ring kalulong magsakripisyo, banmunye, at para ka ring ala, nanumang idake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mibibili king paintungulan do, karing gamat ng Diyos, at para ka ring manintun mo king sarili rang kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan, daring pamisa, iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayang unabi, ipagkalam na sana, ing kapagnasan, daring pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ngeni, adwan tamo, ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ibuklat mo ring puso mi at gamat, ban tanggap at munye, ban pagdulapan dakat akit o ginumi, manggaman king alananga. Amen.
Palakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapaning Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulo, kaniting Eukaristiya papasyag ning kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mo sana reting ay na yampang mi, at sopan mo keng tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya, manggaman king alanangga. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At keka antem mo rin. yet nayo ring puso yo. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparati, at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pauli ning lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili, ban mibait king meto nga birhen. King pamaylasan na king krus, kinabyus na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluban na kaming bie alanangga. Ulinita kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya. O banal mingib pa, karapat dapat nakang purya ning meto ngayato, uling king kapamilatan ning kaya kanganak Yeso Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaos king kaya kambalayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag amu-amumi, pabanalan at palukob mula, kingambuning kekang espiritu reting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi, bayo yami pagtaksilan, kinuane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne, dinuwang ne ing tinape karing kayang disipulos at ngana, kwananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuha ning kalis, pasibayo yang pes salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kwanan yaiti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ke tami patawaran laring kasalanan, daptan yo iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Maria, in Cristo Maria, at datang na kay Cristo, ing kawakasan ning panahon. I Cristo Maria, i Cristo Maria, at datang na kay Cristo, ing kawakasan ning panahon. Iba gaganakan ming kamatayan ning kay kang anak aming abos kay kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Nya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ning kekang Santa Iglesia, at lawen ming mi daon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo, king ikaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan, ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilan man birhen ay duning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang esposo, kayang tabe daring apostol at maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat king arapan mo. Oy pa iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ningke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, dingke kaming Obispo, kang Among Pit, ingke kaming Kura Paroko, ding sablang pari, releyos at magpari, ating mabilog mong balayan, ay natpos ningke kang anak. Oy pakiramdaman mong mit mong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang tinipon mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amayang unabiye, at ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Amen. Amen.
Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Isang banyay lagyo mo, tatangke kami, ingkayarian mo, ipamintuan ng loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamintuan ng loob mo. Ingkakanani, Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, King salami keka, anting pamamata kareng mi kasala ke kami, emo ke ipay sa ulting tukso, may kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panaun mi, ban king kasopan ning kekang pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alangangga. Oy pa, ing anak mo ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalikdan, ding kaya kaming pamikasala. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kekambalayan at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe yang parati kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Ipakit tamo pong ini, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. By the name of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and your love and mercy, I eat your body and drink your blood, make me not condemnation, but Cordero ng Diyos, amilala ko, ing kasalanan ni Cristo. Makaluwan mo kami. Cordero ng Diyos, amilala kami ing kapayapan, ibigay mo kay kami ing kapayapan, ibigay mo kay kami ing kapayapan.
Kapatad nyo, Yesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, papaladtang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Ginoo king Eukaristiyang pekisuluan mi, babayo mo ing biyemi, kapamilataning ke kang Espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biyemi karing puso mi, at panatilian mo kaming tapat ke ka, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Inginu mantabay ake kayo, At kaya kaanti mo rin. idu kuyo puring buntok yu manigapo king bendisyon ng Dios. Pigmasusyan tayo ing sakripisyo ng Jesus, binyenay nga tsukeya at iti, yo ing kabilugan ng sarili, banapagdala ng biye at tula ding aliwa. Umeta ng maging Kristiyano, taong mabibiye king biye ng Kristo, ay ke kwenta king alaga ning ke katangkalam. At bendisyonan ako ning Dios ang mayupayang tutu, ing Iba, ing Anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Umeta ng ini at idake ring ke katang sarili king metong at metong. Salamat, King Diyos.